Inauliza unawakisaga barubu ngapi kwako? Because of why? Nafikiria huyo mtu alikuwa anachelekea sana. Manake alikuwa amepanda juu kidogo. And it got me thinking. Dwe mundu akiajia maicha huku Nairobi ile. Amwe hizo tutiajirie na girofu. Twajirie na andũ arĩa majirie na tawa nĩ gatene. Nĩ gatene kidogo. Nĩ arĩa toka twaikara Gĩthũrai harĩa reri-inĩ. Gutana ko tori una ku reri-inĩ Gĩthũrai nĩ kwarahũkire. Nĩ gwakirwo mũno. Yes. Arĩa moka maika hau nyumba ciarĩho cia mabati ukajia maica na wenga maica nĩ atĩ ũgĩkĩra kĩo na wĩhoke mwathani rĩ ũkawĩkĩte atĩa wabatĩte ũkahora. Yes. Na mũndũ anjagia na girofu ĩno ĩmwe. Yes. Girofu ĩmwe ya either 60 watts thikũ ici nĩ energy saver. Thikũ ici rĩu nĩ energy saver mostly. No ũrĩa ũrathiĩ wĩingĩtie girofu rĩ noguo menyaga you are moving on. You are on the trajectory. Yes. Tondu ukikara single ri ukona girofu imwe. Yes. One. Tondu maita maraingi nyumba ria single ri girofu ya faranda ikoragwo i communal. Imwe. Ukauma hau ni undu wa kio giaku ri ukarahurwo gathi kindu gito bend sitter. Kũu ũkongerera girofu ĩngĩ imwe nĩ ũndũ wa WC. Yes. Kwa sababu ya mbafu. Na no ũrongerera nginya socket. Tondu wagĩa socket ya instant. Anyita. Yes. Na rĩu wathiĩ bed sitter. Yes. Kanyamũ gatoke nĩ wĩ solo. Wĩ solo. Hau ti kũnyitanĩra na andũ. Hau hatirĩ harambĩ. Kau rĩu nĩ solo. Nuona rĩu girofu wĩna 1 2 ya kule ya sitting na kama bed sitter iko wide enough unapewa ya falada. Yes. Wanu wakinya sigana na wakinya 3. Yes. Wakiuma hau ugathie one bedroom. Nuona rĩu hau one bedroom ri ni ukora sitting kwa kwenye wewe goikari ni wina girofu no ciete kuma iguru na ingĩ igĩrĩ mĩena. That is angĩkorwo nyũmba ĩrĩa ũraikara is a bit modern. Yes. Ingĩ igĩrĩ mwena rĩu wakio ũguo sitting room wakia cigana 3. Yes. Na wĩna ĩmwe bedroom na wĩna ĩngĩ bafu. Yes. Na hihi haha gakorido-inĩ ga kuma sitting ũgĩthiĩ bafu no githie bedroom ha kuiga sky plus hene ngima. Yes. Iha uiga atari. Yes. No raingehia sources of lighting. Yes. Na nyumba yo na ikaingehia socket. Na hau ni hota kuringaringirwo ni mundu na mundu ucio ndego kujaji wa mwira atiriri ndiko igwa nyuma bedroom. Yes. Tondu kwetu no makona matharau akimenya hari okomaga ri anda gutha murango gutha dirisha tondu aramenya dirisha imitwa-ini aramenya you are there. Riwe kuma one bedroom ri. Yes. Ni ukuheana excuse ya umana theini kuna kitu nilikuwa na watch kwa computer bedroom na ndio ndo namba kumenya ate mama oikia guoko murango-ini aigua ndwikirite kuburi. Yes. Wakiuma hau ugathie ugite kindu gito protocol. Yes. Ugathie 2 bedroom. Yes. Uno uragia protocol. Yes. Ya kwira mundu unajua nilikuwa naangalia huko guest bedroom. Na ndio wakinya 2 bedroom ri niguo wajagia kugia arata matari any arrangement batande moke tondu he andu magirekia. Yes. Hindi yo girofu rathakira 1 2 ithatũ cia sitting room around 10. Yes. Tondu kitchen. Yes. Parada bafu rĩngĩ bafu na kioro cie separate. Yes. Bedroom. Yes. Falanda. Yes. Na in most cases to nyumba nyingĩ kwa cia andũ a mũrimari ina snake light gypsum win. Na wakinya 2 bedroom ni ũgĩa borokoni wega na hindi yo 2 bedroom ri kioro na bafu ni cituĩkaga 2 entities separate.
Ndio. Kana ugakora master and suite. Yes. Master bedroom ina bafu yao na kioro kano. Yes. Na sinkire. Tideiga na kabakuri nene. Negwe sinki we thamba oke mehutagia. Maradi odi meke irado sinki. Guo tu akore hia nyumba goro. No ne kabakuri. Ajiro ona kana yura ino area nini. No, urathi wambateire. No urabata. Yes. Ukauma hau no uraingihia ngirofu. Yes. Balbu. Yes. Riu ugikinya riu tu bedroom riu nawe token cia magana ri. Ni wabatire. Yes. Ndiwe na nginya socket iria yetagwo ya kuka. Yes. Ni enyeragia token. Enyeragia. Tengeragia token. No hau ri. Ugikinya tu bedroom ri. Ni wona fridge murango mwe ekienyu. Uyetha ya mirango eno iri. Yes. Eno egiri aithe ukaminukia na gicagi kana ukamitua deep freezer ya githeri. Kana ugetira mbogo. Yes. Ukamira ukiamioe. Yes. Okiria rikune. Okiria rikune. Ametware hare gwa hacha iroko. Wake ihuria ya double door. Yes. No muno double door yuka wakinya 3 bedroom. Itona kono kwarie. Wina ni batara double door. Ibatara rikori arie. Ni hatara gicha ni kina space. Yes. Gicha ni wahingura nduna hingirerio ndungi. No ye double door no hinguke goyu. Umwe. Udu dakwe ebuni pite. Okay, igura mweno wa freezer no mwaka ore gokia ki. And it is a trajectory that we all must go through. Yes. Leo no kinya wakinya 3 bedroom ri. Kai gedo igiri. Makinya 4 bedroom. Mako mageciria ri uria megweka atia. Meguthi kwao. Yes. Ngai nake nakinyanagiria. Yes. We 4 bedroom ri, you are probably of course most likely a family person. No, that's of course you have yes. You and others. At that point you are not excited about bulbs. You see ambitions rise. Ambitions here is na circumstances. They were drugs like a 4 bedroom also almost all bedrooms are en suite. Yes. So that flat ni give flat here 4 bedroom. Siagaria muno ikinyagia 3. That too. Yes. Wako ikarawa 4 bedroom. You even have a designated parking. Yes. You got your kinyagwa. Ugakinya gwaku. Yes. Leo kuna ndoririkana matawa ni maigana. You get there. Na nakuwa mengi. Nakuwa mengi. Yes. Hapo sasa ndio unaanza kufikiria mambo. Sora uwezi fikiria ukiwa kwa wenyewe. Sora unafikiriaga ukifikishwa na Mungu kwako. Yo unaonaga itoke ni tatua. Naona hiyo mbio. Yes. Hiyo mbio ni kama inapanda. No ikija leo 3 bedroom re. Ona mutiara ya muno na kiatika. Heri pairs we kagira. Ogeterera kiatika. Hapana. Ona niweka repairs, you bill the landlord. Eto aikuwa akiria nyumba thigirite faeri. Yes. Kana pepteri. Ndugo tindo geteria kiati kagwethere kironzo. Uragutiria thabari nya 5. Yes. Ndio mera nilinunua ile mfereji. Mutakata hapo. Na nikaweka. Yes. Ondo athia batete ogu. Nake Ngai no. Ria kinyanagiria. Yitagirira mundu oka. Bata nikio na kumwihoka. Na itanya. Yes. Ugathie handu ukuma kumundia chuichi emwe. Ukamundagia he iria cietagwo gang.
switch cietagwo gang. Gang 2 gang, 4 gang, 5 gang. Yes. Sasa hapa uru hau ina mutamburuko ukinyete riu nyumba ina switch ina 4 gang. Switch inya hamwe. Ati ona nduririkana rimwe waka akana iri iyo iyo na rimwe ni wakagia anja na ndumenye akana anja ikararo uguo na no ondo cio makegia icio ri no manjirie akiingira nyumba ri ekaga agathi na ruthingo murango-ini ta It is always on the left side. Hakuena dirisha. And you never quite master where it is. No, no, thiaga na ruthingo. Do is pitch dark. Do ore nyumba iri no gwenyihagia dirisha. Kona dirisha kamwe ha. Guo nyitete kana mwathi. Aigua iyo. Ukamba kuinga maitho kidogo o adapt tona ngathe-ini mutiekirirwo ki na we no kambarario ukorwo na motion sensor. Yes wakinya ngeti-ini gĩaka atia ikayakia absolutely ngai arotuingihiria ngirobu ngai arokuingihiria chuiti arokuingihiria socket. Yes uromundagio karigwo nĩ ĩrĩkũ ya ukadagia ku ukamundia ringi. Yes ngira socket imwe uragia o eno yekirirwo ha ikage atia urotea na igokiuria sanja ĩ socket-ini ĩrĩkũ in downstairs kana upstairs. Absolutely. Era iko